kuva ku munsi w'ejo nibwo inkuru yatangiye gucicikana ku bitangazamakuru bitandukanye ndetse no ku mbuga nkoranyambaga, aho havugwaga umwe mu bantu bakomeye muri AFC M23 witabye Imana arasiwe Goma. Byagenze bite rero? Reka tubageze inkuru yose uko yakabaye, mbabwire ibiri kuvugwa ndetse n'iperereza aho rigeze, dore ko AFC M23 yamaze no gusohora itangazo ku rupfu rwe. Twese cyane rero ni kuri uyu wa kane ihuriro rya AFC M23 ryemeje iyicwa ry'umukada waryo Magloire Paluku wahoze ari umunyamakuru muri Kongo, akaba yarasiwe mu muhanda Goma kuri uyu wa gatatu tariki ya 10 Ukuboza 2025. Magloire Paluku Kavunga wari ufite imyaka 58 wavutse ku itariki ya 12 Ukuboza 1966, avukira i Butembo. Yari umuntu uzwi cyane mu muco mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yari umunyamakuru, umwanditsi, umusizi, umucuranzi, umunyarwenya. Ni nawe washinze radio Kivu 1, igitangazamakuru gikomeye muri ako karere. Uyu wari wegereye Colonel Nanga, yari yarabaye umujyanama mu by'umuco n'ubuhanzi muri Minisiteri y'Umuco ya Kongo mbere yo kwinjira muri AFC M23, nyuma yo gukora nk'umuyobozi mukuru muri Minisiteri. Muri Nyakanga 2024 Magloire Paluku yakatiwe urwo gupfa mu rubanza rwaburanishijwemo na Colonel Nanga n'abandi 24 baburanishijwe mu rukiko rwa gisirikare rwa Gombe, bakurikiranweho ibyaha by'intambara, ubuhemu no kugira uruhare mu nyeshyamba mu burasirazuba bw'igihugu. Izina rye ryagaragaye ku rutonde rw'abaregwa 25 hamwe n'uwahoze ari perezida wa Seni Colonel Nanga n'abayobozi benshi ba AFC M23. AFC M23 ivuga ko nyuma y'icyo gikorwa cy'ubugizi bwa nabi iperereza ryatangiye kugira ngo havumburwe abihishe inyuma y'ubwo bwicanyi imbere yo kwihanganisha ihuriro ryose ndetse n'umuryango wa Paluku. Ngira ngo rero murabyumvira neza cyane, ni inkuru y'agahinda yakomeje kugenda icicikana ku bitangazamakuru bitandukanye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko bikaba byagarukaga kuri uyu mugabo umunyamakuru kandi akaba ari umwe mu bantu bari bazwi cyane muri AFC M23 cyane bitewe n'uburyo yaje ndetse n'uruhare yari afite mu bijyanye na AFC M23. Ni inkuru rero yababaje abantu bose bayimenye, bakomeza kuvuga kuri uyu mugabo wari imfura cyane, akaba rero yapfuye arashwe. Abantu benshi bakakomeje kwibaza ese byagenze bite kugira ngo uyu mugabo abe yaraswa. Bakaba bakomeje kumugarukaho mu buryo butandukanye, bavuga ko batazamwibagirwa kubera ibisigo bye, uburyo yasigaga. Yari umusizi w'umuhanga cyane ndetse n'ubuhanga yari afite no gukunda igihugu. Akaba yari umwe rero mu bari ikiraro hagati y'abarwandofone, no kuva mu muryango w'abarwandofone ndetse n'abanande. Murumva ko yari afatiye runini AFC M23. Ku itangiro rero amakuru ahari nuko mu byo twagarukagaho nuko hari abishe ubita Castro. Ngira ngo murabyibuka neza, urupfu rwa Castro narwo ni urupfu rwabaje abantu. Castro Elize mbere abagabo, uyu rero nawe akaba ari umwe mu bantu bari bakomeye cyane, ubwo ndavuga Magloire Paluku. Nkuko mu byumvira rero abantu abo muri M23 bari kuvuga ko abamwishe batekereza ko barakomeza guca intege AFC M23, ariko ntabwo bazi impamvu cyangwa ntabwo bazi icyishe inyuma y'amamiliyoni y'abantu bameze nka Paluku nabo bagiye gukomeza kurwana intambara yo kubohora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tukaba tumwifurije iruhuko ridashira uyu Magloire Paluku, ndetse tukaba twihanganishije abo muri AFC M23 bakomeje kugenda batangaza amakuru agiye atandukanye ku rupfu rwa Paluku Magloire. Ni inkuru rero iteye agahinda, ni inkuru ibabaje yaciye umugongo abo muri AFC M23 mu gihe bari bamaze gufata umujyi wa Uvira. Abanzi ba AFC M23 bakaba bakomeje kwishima cyane bijyanye n'urupfu rwe. Ni inkuru rero
yashegeshe abantu b'Igoma bo muri AFC M23 bijyanye n'akamaro uyu mugabo yari afite AFC M23 ndetse n'ubuhanga yari afite n'impano idasanzwe mu buhanzi. Nk'uko mubyumvira rero tukaba dukomeje kubana n'umuryango we. Mu gusoza rero iyi nkuru ntabwo twayivaho tutagarutse ku makuru ari kuvugwa muri Uvira, aho ibintu bikomeje gukomera. Ngiye kubagezaho ibijyanye n'abazalendo. Abazalendo nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Goma bakaba bari mu gahinda gakomeye cyane, ndetse ubu bakaba babuze epfo na ruguru. Bimeze bite rero iby'abazalendo? Reka nabyo tubigarukeho tumenye uko byifashe kugeza aka kanya. Ihuriro ry'imitwe ya wazalendo ishyigikiwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rirarira ayo kwarika nyuma yo kwamburwa na AFC M23 ibice byo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo birimo umujyi wa Uvira. Umwe mu barwanyi ba wazalendo Faustin Balaka Nzangande yatangaje ko yahungiye mu ishyamba ry'imisozi miremire rya Itombwe. Bamwe muri bagenzi be bajya mu Burundi banyuze ku mupaka wa Kavimvira, abandi bajya mu mujyi wa Kindu muri Maniema. Mu kiganiro ku muyoboro Agasaro Kaburaga ku wa 9 Ukuboza 2025, Nzangande yasobanuye ko we n'abagenzi be bavuye mu mujyi wa Uvira ba AFC M23 ihagera ku mugoroba wo ku wa 9 Ukuboza 2025, kuko urugamba rwa nyuma rwabereye muri centre ya Kavimvira. Ati imirwano kuri uyu mugoroba yaberaga Kavimvira hafi y'umujyi wa Uvira. Muri aya masaha tuganira twamaze kuva muri Uvira, twazamutse mu misozi miremire ya Uvira mu ishyamba rya Itombwe. Bagenzi bacu bambutse umupaka wa Kavimvira bagana i Burundi, abandi bagana Kindu, basiga umujyi ubereye aho mbere y'uko umwanzi yinjiramo. Nzangande yatangaje ko imirwano yatangiye mu ntangiriro z'icyumweru gishize yagoye wazalendo, kuko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zatinze kubageraho kugira ngo zibagezeho imfashanyo zirimo ibiribwa n'amasasu. Bibaca intege, abenshi bahungira muri iryo shyamba rya Itombwe. Ati nyuma yaho haje kubaho ubufasha bwo mu kirere bw'inyeshyamba za M23 mbere y'uko zikomeza ku butaka. Zabanzaga drones z'intambara zidutera ibisasu. Ku musore w'umuzalendo udafite ubumenyi buhambaye mu gisirikare, kumurashisha drones abona ari bidasanzwe. Yavuze ko ingabo za Kongo nazo zaciye intege wazalendo, kuko mu gihe urugamba rwaye rugeze mu mahina zatangiraga kurasa amasasu mu baturage aho guhangana n'abarwanyi ba AFC M23. Nzangande yatangaje ko mu bo bahunganye mu ishyamba rya Itombwe harimo ingabo z'u Burundi, kandi ko bafite intego yo guhura na bagenzi babo bari mu bice by'uruhererekane rw'imisozi bya Mitumba kugira ngo barebe niba batera AFC M23 mu kibaya cya Rusizi. Wazalendo yemeje ko ifite intwaro ya tawe n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ko itizeye niba izabona amasasu yo gukoresha. Nzangande yabisobanuye ati intwaro turazifite, ahari kizatugora na amasasu. Kuri uyu wa 10 Ukuboza nibwo AFC M23 yatangaje ko iri kugenzura umujyi wa Uvira. Abarwanyi bayo bagaragaye mu bice bitandukanye birimo ibiro by'agateganyo bya guverineri wa Kivu y'Amajyepfo washyizweho na leta ya Kongo no mu biro bya meya w'umujyi. Ngira ngo rero murabyumvira neza cyane uko ibintu byifashe. Abazalendo bakaba bari yo kwarika nyuma yo gukubitwa bikomeye cyane mu mirwano y'abahuje na AFC M23 mu mujyi wa Uvira. Izo ni zimwe muri updates ku nkurumbi cyangwa ku bijyanye n'ibiri kubera muri wazalendo, aho abazalendo twavuga ko nyuma y'imyaka myinshi basa nkaho aribo bafite ubuyobozi, aribo bayobora umujyi wa Uvira.
twakomeje kugenda tubagezaho ko abazarendo bakomeye cyane muri Uvira. Rero mu gutsindwa kwa Uvira, wazarendo ni bamwe mu bantu baciye intege ku buryo budasanzwe. Ngira ngo rero murabyumvira amakuru y'abazarendo ndetse n'abandi bose bari muri Uvira, nayo ndakomeza kugenda nyabakurikiranira nyabagezeho 5 kuri 5. Mukomeze muhane natwe hano kuri Pilot News TV ku makuru yose dukomeje kugenda tubagezaho ku rugamba updates zose zikomeje kuvugwa mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, i Burundi, ahantu hose ndakomeza kuhababera politiki na diplomasi. Ndabakunda cyane, muri abagaciro.